سلام مرحبا أبزا فيديو زياد ما بزعبا كونكونياتات كنمارينا كونكونياتات idioms نعرفو زفاريا كنبل كلنا تاي مالتي إذا سمع نبلع تنيايو مالتيو نبلع تنيايو نابنات قراتكا ززراء خايا قرات أعوافين أهباين تدابل عمو إذا قراتيسي نبلع تنيايو زريايو مالتيو نعرفو زفاريا. It's intended for predators. It's designed for predators. It's meant for predators. It's suited for predators. It's used by predators. نعرفو زفاريا. شعوت هاوتيو هنبل كلنا نابنت بعراي أكسادو ويدما ماغرو قوسلي وي سمبرات كوتسو خلو إذا دمان تايو كاب برتوع تعري تمريت تريرز بلن تدا خوينو سراور زوزحو رومادز زوزحو تدا خوينو نمحراسو خبيت سلا زغوني كالو يوصالو كسادو مالتي نتبعراي نسوتو كالو زوصا أكساد كاد مان تاي بحال شعوتي بال بدغامن صعرن كالو وصيو نمباليو إذا ترجمو in English He has marks from hard work. He's got scars from labor. His hard work has left him with scars. He bears scars from his efforts. شعوت أوتيو زبانو قصيبو خنبل كلنا دما أدقي ويدما بغلي فرس أتي شركي غزغاز تقوملو تأكي زبال مالتيو تأكي انت دا رغق زبال خوينو وي زخونا نجر انشأت انت دا تنكيفوهم زبانهم قوسل قبر بسعري زي مسول مسيلو نقولوا مالتي نسب دما نسب بسعري زي مسول مسيلو لكع كمتي زبان أدقي وي زبان بغلي قوسلن حشكرن زوجة كم دما بسعري زي مسول مسيلو نقولوا نسب. He looks worn out from hard work. He appears rough due to hard work. He looks damaged from his labor. زبانو قصيبو مفلة وقعوه كنبل كلنا دما نبعراي يجوالي كلتنا عملت كلتها وعرن ترى تبايسهم ويتواجيهم بتي كونوا تقرنيا كلتها وعرن ترى تواجيهم تبعراي بخلتي وقرنو ندبراري ترى زهر مالو مفلة وقعلو نقوله مفلة وقعوه نتحدى بعراي بخلت قدنو ويبخلت قدني أتكعوه مبالي كم دما وقع خون خيل كال بأس خون خيل. So in English He struck him from two angles. He attacked him from both directions. He assaulted him from both sides. قرنو زي وقع كنبل كلنا دما قبلليو قبلل أرحيو برتوعي مبالي سسمع. He's incredibly powerful. He's exceptionally strong. He's remarkably powerful. قرنو زي وقع ما يدرارو خنبلو غلنا نسبدو ما انتاي مالتيو بشكر نابرا زي چنا مالتيو ولا تأمي حدي روسي ما يسيتيو كحلفو زخيليو مالتيو تتصاوار نزلون مباليو ما يدرارو. He's resilient. He endures adversity. He's tough under pressure. He withstands hardship. He has endurance. ما يدرارو بيشنجر زي وقع كنبل كلنا دما نسب زي دي فرسبي نمبالي بيشنجر زي وقع. He's beyond attack. He's immune to attacks. He's unbeatable. No one can challenge him. He's invincible. أرحازي داني كنبلو خلنا دما دلايو غيرو زحدر كل سب زفرحو مالتيو أرحازي داني. He's a figure that others dread. He's a feared presence. He's a person others are afraid of. أرحازي داني سنسحل رواق نبل كلنا دما سنسحل انتايو شلاف ناي امني بلح امني يو سنسحل زبال سنسحل رواق تبلو خلقان سب دما تواقعي ويدما تلخفي مالتيو
እንዳተላኸፈ ዝኸይድ He's a thorny instigator. He's a provocative troublemaker. He's an abrasive instigator. He's a rough provocateur. He's a contentious instigator. ጽንጽሕለ ሩባ ጽሕግንቲ ድማ ጽሕግንቲ እንታይ እዩ ጭላፍ ናይ ዕንጨይቲ ዓይነት ወይ ድማ ትሪር ዝኾነ ንቑፅ ሳዕሪ ኣብ መንጎ ጽፍርኻን ክስኳዓካ ከሎ ንሱ እዩ ጽሕግንቲ ንብሎ ጽሕግንቲ ጽፍሪ ንብሎ እቲ ትርጉሙ ድማ እንታይ ማለት እዩ እንዳሳቀየካ ምሳኻ ዝነብር ማለት እዩ ንኣብነት ሕማቕ ሰብ ዘመድካ ድዩ ቤተሰብካ ድዩ ምሳኻ ዝነብር ግን እንዳሳቀየካ ዝነብር እንተዳ ኮይኑ ጽሕግንቲ ጽፍሪ እዩ ትብሎ ጽሕግንቲ ጽፍሪ እዩ A problematic associate, a difficult contact, a bothersome partner, a distressing colleague, a challenging associate. ጽሕግንቲ ጽፍሪ ሕማቕ ዘመድ ኣራፊዱ ዝመውት ክንብሎ ከለና ድማ ንሰብታይ ማለት እዩ ጎድኒ ወይ ድማ ሓው ዘለዎ ሰብ ማለት እዩ He has supportive people. He's well supported. He's surrounded by support. ኣራፊዱ ዝመውት ኢዱ ተነኺሱ ክንብል ከለና ድማ ሊተራሊ ኢድ መንካስ ማለት ኣይኮነን ጽቡቕ ክንደ ዝገበረ ተበዲሉ ንምባል ይሰስማዕ His kindness caused him pain. His good intentions brought him harm. His benevolence resulted in hurt. ኢዱ ተነኺሱ ረሃፅ ኣድጊ ክትብል ከለኻ ድማ እንታይ እዩ ኣድጊ ዝኹሉ ጽዒሩ ምስግና ይወሃብን እዩ ንነብሱ ዝጠቅም ኣይኮነን ትረሃፁ ንምባል እዩ ምስግና ዘይብሉ There's no gratitude. There's no acknowledgement. There's no appreciation. No thanks are given. There's no recognition. ረሃፅ ኣድጊ ሻበላ ንቕድሚኻ ማለት ድማ ምሳኻ መቃነይ ዝገብረካ ዓርኪ እዩ ናይ ባሓቂ ዓርኪ ይኮነን መላገሲ ወይ መቃነይ ዝገብረካ ዓርኪ ሻበላ ንቕድሚኻ A disposable friendship. A use and dump relationship. Temporary friendship. A friend for convenience. ናይ ጠቕሚ ዓርኪ ማለት እዩ ሻበላ ንቕድሚኻ እዩ ጋዕ ገልጠም ክንብል ከለና ድማ እንታይ ማለት እዩ እኽብ ካብን ዘይጠቕሙን ኣቑሑት ማለት እዩ ጋዕ ገልጠም Valueless items. Useless objects. Low value belongings. Ineffective possessions. Non-essential items. ጋዕ ገልጠም ቆልዓ ሕድሪ እዩ ክንብል ከለና ድማ እንታይ ማለት እዩ ውላድካ ዘይኮነ ከተዕብዮ ግን ፍቓድ ዘለካ ማለት እዩ ብእምነት ማለት እዩ ብእምነት እትዕብዮ ቆልዓ እዩ He's in your hands. He's under your protection. He's assigned to your care. He's given to your care. He's placed in your trust. ቆልዓ ሕድሪ መሶብ ኣዲኻ ኣይኮነን ክንብል ከለና ድማ እንታይ ማለት እዩ መሶብ ኣዲኻ ኣይኮነን ከም ድሌትካ ኣይኮነን ትእውዶ ኣይኮነን ንስኻ ትእውዶ ኣይኮነን ኣብዚ ሙሉእ ናጽነት የለን ምባል እዩ ዘስምዕ Freedom is limited. Restrictions apply here. Your freedom is curtailed. It's not entirely your space. Freedom is constrained. መሶብ ኣዲኻ ኣይኮነን ወይ እንዳዓለቦኻ ኣይኮነን ሓደ እዩ ዘስምዕ እንዳባዓለቦኻ ኣይኮነን መሶብ ኣዲኻ ኣይኮነን ከም ድሌትካ ኣይኮነን ንስኻ ጥራሕ ትእውዶ ኣይኮነን ማለት እዩ ዘመድ ከብዱ ክትብል ከለኻ ድማ እናቱ ጥራሕ ዘገድሶ ሰብ ብዛዕባ ነብሱ ጥራሕ ዝሓስብ He's self-centered. He's focused on himself. He's self-serving. He's selfish. Thank you, Bella Vale. Sasanayu Tatuamu. See you in the next video.